noneho ga ni igitangaza uzoza uzana urugo rwawe hano kuri YouTube twese nk'abanyamakuru tuba tuzitezeho gutya ni ukuvanga ikintu wavugiye ahangaha ukabona uravuze gutya gusa ni ikintu kizorebwa n'isi yose ni ikintu kizorebwa n'isi yose niyo mpamvu hano hantu nimba uzaza kuhicara aho uzuvuga uziki uza wicara wiyemeje uvuga ati ikintu ugiye kuvuga ni meamu cyane uzana urugo rwawe hano hasi ugwicarane nuhava natwe twamaturuga umenya ko abantu bagiye kurutora turamaturutora aho muraho neza nshuti za Mayina Official nk'ibisanzwe twagarutse tumeze neza ku mazina kubake abinjira none ni Kinoro Angelique kaba nkorera ku kinyamakuru cya Mayina Official muri yegerejwe ikaribu murakoze cyane amazina ni Jane umukobwa umudamu umumama korera kuri Mayina Official hano tumaze iminsi tubarizwa ariko noneho hari imbeho yemwe twahuye n'imbeho ubu nyine turi mu bihe by'imbeho birenze abantu bakayuye ndango nabo barabona mu maraso ni nk'aho abantu badakeye oya hari imbeho amaraso arakeye ariko imbeho niyo yabaye nyinshi imbeho yarenze turi hano turabasaba inkunga yanyu ya subscribe mureke kuzikomeraho cyane mureke gukomera kuri share mureke gukomera kuri comment turazikeneye hari umuntu uzureba ikiganiro kigashira ariko tarakora subscribe hari ahantu nakantu gusa kirabura kajya kari munsi y'ikiganiro uzozamukanda ukabukora subscribe konyine gusa ukaduhaye inkunga yawe nuko kumaze kumira gushimira abantu bose baduhaye inkunga ariko abantu bataraduha inkunga uzureba urebe nimba uri umuntu utabizi urebe n'umwana ku ruhande mwete se nihe nokora subscribe kugira ngo mbateze imbere umwereke umwana yamagukandira subscribe mwaba kuduteza imbere kuko nk'ibisanzwe tuza hano tuje kwigisha tuje gucaha inama nizo zatuzanye uyu munsi nizo zatuzanye kuko muri kubibona twaje kugira abantu inama uyu munsi ni ukuvuga ngo twazanye inama y'ibiri mu kubera kuri YouTube turimo kubona tukabibona twebwe tukumva two bitangamo inama kubushize twabonye ibiganiro tubona ibiganiro bya nyina w'amadubu tubona ibiganiro yakoze avuga mu bijanye n'urugo rwiwe ni ukuvuga ngo twebwe uyu munsi tuje gucaha tuje no gutanga inama uyu munsi noneho ga ni igitangaza uzoza uzana urugo rwawe hano kuri YouTube twese nk'abanyamakuru tuba tuzitezeho gutya ureke n'abanyamakuru ni ukuvanga ikintu wavugiye ahangaha ukabona uravuze gutya gusa ni ikintu kizorebwa n'isi yose ni ikintu kizorebwa n'isi yose niyo mpamvu hano hantu nimba uzaza kuhicara aho uzuvuga uziki ugira icyo uvuga ugira n'icyo usigaza kuko nubona ikintu wavugiye uzoza umenya ko umuntu wese agiye kukireba cagiye ntufite kukigarura nutakuza arakumenya ari utakuza arakumenya cyaba cyiza cyaba kibi ari utakuzi arakumenya urumva akumenya muri bya byiza wavuze cyangwa se akumenye muri bya bibi wavuze noneho niyo mpamvu rero twaje kubwira abantu uza wicara wiyemeje uvuga ati ikintu ugiye kuvuga ni meamu cyane uzana urugo rwawe hano hasi ugwicarane nuhava natwe twamaturuga umenya ko abantu bagiye kurutora turamaturutora ari ababyumva ari abashoboye kuza nk'aha twicaye tukabivugaho ari ababivuga uko ahuye na mugenzi we akabivugaho ubu ni umunwa w'aho abantu ni ukuvuga ngo mu bijanye na ruriya rugo rwawe akenshi bazaca umugani abasaza ngo ugize ese n'ubwiza bute mwana wa data sinzi uwo mugani usenya urugo rwiwe bamutiza imihoro ni ukuvuga ngo bazagufasha kuwutema baguheza umuhoro wo kugira ngo noneho urucemo rushire urugo rwawe ubundi ibibazo wagiranaga n'umugabo wawe mu rugo waricaranaga mukicara n'umugabo mwumva bidashobotse mukabijana mu muryango wa hafi mu busanzwe sinumva ko nugira ikibazo cy'umuryango wanjye cyangwa cy'urugo rwanjye kumva ko muri mind yanje nkumva ko icambere ngomba kujaho no kwicara kuri social media kabivuga ese abantu hababwira kuri social media baragufasha aba babwira
si aho washatswe, si aho uvuka, si aho kwa ba nyokorome. Muri aba bantu wicaye hano wabivuga nta muntu n'umwe wabibwira. Ni ukuvuga ngo mu bijanye n'umuco wacu tugira umuco wacu wa Kinyamurenge tugira umuryango, hari umuryango mvukamo, hari n'umuryango mpuzavukamo, kandi muri wa muryango ikintu sinumva ko ikintu cacu c'urugo conanira urya imiryango yombi. Imiryango yombi tiyo kwicara ngo inanirwe ca kintu ngo kurakizana hano kuri YouTube, kandi hano kuri YouTube jewe nari kuzi kuri YouTube ariko sinarenze ivy'urugo rwawe, ariko kubera ko navyumviye hariya jewe naravyumvishije. Fite uko nanje nzobivugaho, nanje mfite uko mbivugaho, undi muntu nawe araza bivuge uko avyumva, kubera ko wabizanye hano kuri YouTube. Ni ukuvuga ngo bahaye abantu gusesengura, usesengura iryo uba warizanye, uba wahaye abantu gusesengura. Mu gihe waje kuvuga ibintu ahangaha, reka abantu bakuvugaho kuko niwe wabitangiye, warabitangiye urabizana hano. Ni ukuvuga ngo jewe twe nk'amayina dufite ukuntu twabyumvishije, aho iyindi cano ifite ukuntu yabyumvishije, nayo irazi bivuge kubera ko niwe wabizanye bwa mbere. Nituvuga ejo bundi nabonye umuntu wakoze inkuru ku bijanye na nyina w'Amadubu, avuga nyina w'Amadubu baje kumusubiza, aramusubiza ngo yaje kumuteranya n'umuryango, kandi nyina w'Amadubu niwe watangiye inkuru ye, jewe narayitegere kuri Papa Legend umunsi wa mbere, nayumvishije kuri Papa Legend avuga amakosa yakorganiyeho n'umugabo, ariko ikintu numvise cyane yaza yibanza ngo yaciye umugabo inyuma. Kurumva umugabo aramufata, ngo arangize kumufata ngo aje kubyakira imbabazi mu ikanisa, ngo arangize kubyakira imbabazi mu ikanisa, ngo umugabo akaza akomeza akamugarura cya kibazo, ese agahora amusogota ya magambo cya kintu yamusanzemo, kandi iwe ubwiwe yaragiye yaka imbabazi mu ikanisa. Kurumva je kubera ko nabitegere kuri Papa Legend numva ico kintu kitakagombye kubaho. Umwanya yari yicara akaka imbabazi akamubabarira, umugabo niba yari yicara akamubabarira, niba yaramusabye imbabazi akamubabarira, yagombaga kumubabarira, ari amagambo nawe akayakuraho y'ingaruka yuko ngo tuje gutegera. Kandi kuri cano yiwe aravuga ngo ngwiwe ngo yavuye ruguru ngo maze umwaka ashakanye n'uriya mugabo. Kurumva kuri cano yiwe, yamaze umwaka yashakanye n'uriya mugabo, ngo arare yagarutse hano muri Kenya, yashitse muri Kenya abaribwo atangira kubyara. Bisobanura yuko muri Kenya niwe yatangiye gushugurikira abana. Iriya ruguru yaragitinya aza nta mwana, ngo arare yageze muri Kenya abona gutangira gushugurika umwana. Kurumva kubera ko yageze muri Kenya, noneho ukuntu yabivuzemo, none se umuntu avuze ngo navuye ruguru maze umwaka ashakanye n'uyu mugabo ntarabyara na rimwe, kaba narageze muri Kenya bari ntangira kubyarira. Ni ukuvuga ngo iwe ni uko ataserukije ngo avuga ati jewe abana atangiye kubashugurikira muri Kenya, ariko twebwe ukuntu tubyumva twumva ko yashugurikiye abana hano muri Kenya. None se abashuguritse je hari ikintu ntaza nibaza, ariko namwisha amandi macano menshi avuga nyine akavuga ngo uriya mugabo wiwe nyine ko uriya mukobwa ashaka kuba yarashuguritse abana, ariko uriya mukobwa nyina w'Amadubu iwe ntiyavuze ko abana bashugurika, iwe yabivuze avuga ko abana ari umugabo. mu kuntu abivugamo bisobanura ukuntu abivugamo yarabashuguritse. Kurumva yarabashuguritse, ariko se ubundi bwo iyo aje kuvuga ati yewe uyu mwaka namaranye n'uyu mugabo no mwaka mbona ntabyara. Kurumva ndamwanga. Kurumva ndamwanga ati yewe je sinokomeza kubana nawe utabyara, tugatandukana muri ca gihe cy'uko wa mugabo atabyara. Ariko umwanya wicaye ukumva ko ukubahisha wa mugabo wawe mu rugo, ukareka kumusebya, ukareka kuja kuri social media ngo uje kuvuga, kandi uzwa gukora amakosa yo gushugurika ukagira n'amakosa yo kuja ku social media kubivuga. Kurumva none gitangaza yakoze niya gushugurika, no kuvuga ngo iri iwacu byari umuco, no kuvuga ngo ari kuntu washakagwa nimba usanze umugabo atabyara ukabyara nyine ukabyara ariko ugaceceka ukabyarira wa muryango abana naba wa muryango ugaceceka. Nawe umwanya wari wemeye kubahisha umugabo wawe ukavuga ngo ndicara ngushugurikire ariko nkubyarira abana baba abana bawe. Kurumva muri wa mwanya wari wabaye imfura, ukabifura ukavuga ngo reka ufatire umugabo ibanga umubyarire. Muri wa mwanya niwo mwanya wari gukundamo umugabo wawe ukareka kumushira hanze. Ariko ikosa yakoze nuko yamushize hanze, none amare kumushira hanze
yiwe yabijyanye kuri social media yego arabivuga iryo ni ikosa yakoze cyane ikomeye urumva bituma ino mihanda yose imenya umugabo wiwe kandi twari tumuzi bamumenya ari uko ari wo wamuzanye hano ku muhanda niwe bamenye umugabo wa nyina w'amadubu ariko yagiye hano kuri social media kuko yasenye ni ukuvuga ngo yamaze gusenya ngo arangize gusenya abantu kubizana kurumva gusenya si we wa mbere usenya n'abandi barasenye ni benshi si we wa mbere turi n'uwa kabiri turi n'uwa gatatu turanaba mu bicumi ba mbere basenye barahari ariko basenyana ubwenge kurumva niba wamuwe gusenya niba udakeneye wa mugabo senya ariko uceceke ese amabanga watuzanira hano kuri social media twakubwiye ko tuyakeneye tunakeneye none abantu nibahaguruka bakavuga ngo abantu bavuze ngo bavuze izo ngo batabakunda ngo kibaraza ngo guguteranya n'umugabo ngo kibaraza ngo kuvuga ngo abana ngo saba umugabo ngo kandi ngo umwana mukuru ngo asa na se niba umwana mukuru asa na se abandi batatu basa nande umwana mukuru ngo asa na se umwana mukuru yose na base wabo yose na ba nyirarume yose na hehe abana ibo umwana azasuka ashaka uko Imana ishaka kutaza wiremera umwana azasuka ashaka ariko umwanya wamuzanye ukavuga ngo bagufashe ubundi bwo kiracaha wari udumbukiyemo ukacakira imbabazi bari bakubabariye wari ukagombye guceceka ukamunaceceka na social media tikaruha imenya ico wakoze wari ugize Imana bigaceceka kuri ya pastor bari baguhaye imbabazi aho zahereye undi naho yahereye aje kuvuga ngo yakoze cyangwa arafatwa ngo asabira none se ibintu byo kuvuga ngo ndasenye ngo kwera umugabo azakomeza ngo asubiza muri cacaha nakoze zibayeho zazirara zisenyuka bwaca zikaba zizima ariko ubundi reka duha abantu inama ubundi imiryango cyane imiryango yacu y'abanyamuryango tugira imiryango cyane tubarizwa uyu munsi namutse hari icyo ntumvikana n'umugabo wacu mfite umuryango wanje nja kumuregamo cyane gose imiryango itabikemuye nkagira amahirwe nkabona umuryango yacu irabikemuye nkabona ati n'ubundi biranze nafashe umunwa wanje nawe ufashe nyine ese hano kuri social media niba ugiye kwishira hanze nono hano gihugu wowe wishyuze hanze ahaho ni ukuvuga ngo nje sinarizi ko waryamanye n'uwo mugabo baramugufatanije kwaka imbabazi ku gatutu ntabyo narizi noza nkomeza nkama nkubona gusa kuri YouTube nkakurikirana kanyina w'amadu ariko ntazi story iyo utaza kubivuga ari ngo wama wiyemeza ngo wiyemeze ko bagufatanye n'undi mugabo twari kubimenya ariko wenyine wabyikwiriye mu kanwa turabimenya kandi n'umugabo wawe aho n'umugabo wawe ari imfura ntabwo yigeze aza kuri social media avuga ati yeme nje nashatse ariko nahuye n'umugore w'indaya ari mu kunzaniraho umugabo kurumva akamuzana mu nzu nkasanga bari kumwe mu nzu ntiyigeze abivuga ariko wewe washatse gusenya urangiza gushaka gusenya ushaka no gusenya umugabo uramusize usize umututsi ejo nashaka gushaka ninde mugore uzemera n'umugabo wawe azi ko atabyara ntawe uramutukije guhera kuri nyina guhera kuri se ntaho uzoca mu bandi bantu umugabo bari bazi ko ari umugabo uzaye kane ngo uyu munsi bama bavuga ngo abana bane bose barabashugurise kurumva kico kintu azocaye mu bantu n'amakuru abantu bari kugenda batohoza ariko n'amakuru ko abantu twameze gutya kumenya amakuru gutya hari mu gutibuka inkuru gutya ukarambirwa no kwihuruka ngo tuze tuyirebe ni ukuvuga ngo kubera mu mwanya wo gutanga inama mureke dufate ibanga ry'urugo n'ibizoza binanirana biza byicarirwa mu miryango birangirizwa iyo ngiyo nibinanirana mu muryango utandukane neza n'umugabo wawe wicare uceceke ibintu byo kuzana kuri social media kuraho abanyamakuru bano ba YouTubers amagambo kurayadu uri mu gutubira gw'ikijambo bo bakabaritoye ukamatuza twamudurisesenga bakama barivugira kuko ni wawe warivuze kandi muri byo wavuze byose tuzobirengaho natwe kubera ko dufite ubusesenguzi twongeremwa yacu kurumva kuko ni wowe wizanye si tuzokuvogera utizanye nimufate ibanga ry'urugo kuri urugo ni ibanga cyane kera iyo urushize hanze gutya uzorebe kera uzomenye umugabo wawe nimba mwakorganye n'umugabo wawe ukabwira inshuti yawe oya kuri abavyisha zibaza amakuru abayagiye nta nshuti kibaho nta nshuti kibaho ngo wagize ikibazo ngo ugiye kubwira inshuti tayo umuntu uzokubikira ibanga genda wicare nimba wumva ko ari ikibazo utobasha kwihanganira mu mutima wawe genda ugishe nyoko inama nuwo genda ugishe nyoko bukwe inama nyoko bukwe atazogushira hanze kuko uri umwana wiwe n'umwana we genda wicaze somo ko umubwira ikibazo mwagiranye n'umugabo aze yicare mu nzu ababaze ikibazo mwagiranye namara kumenya ikibazo azabahuza bidasohotse bidateye induru bitageze ariko kera nibigera kwa ba data wacu bizoba byagiye no ku nshuti inshuti zo nyine nizo zitakibaho no kwa ba mushenge no kwa ba bizoba byagiye bizoba bigiye
ikintu ubonye kikunaniye hamagara umuryango wa hafi baramubaye barahari bo gucira urubanza so nyine ko mukwiye gucira urubanza n'umuryango ushatse bo kwicara bakaguha nta kibazo conanira umuryango gutese abagabo bangahe bicaye ni gute bonanirwa gukora ikintu ushananiranye niki keretse urimo amabuye keko nyine urimo amapepo uhaye wirukanka ari amapepo yakwirukanka niyo yotuma utumva inama y'abakuru yonyine ariko kuvuga ngo uzozana amakuru yawe yashara hano nyina w'amadubu turakuburiye genda urekeraho kuvuga umugabo shaka izindi content ku nani yawe uvuge ariko urekane n'ibintu by'urugo rwawe ubireke wisebeje washebeje umugabo uratuma n'abandi bakurura n'ibindi ahubwo abana bawe kura baremamo mentality mbi bazokura bazi ko bashuguritse kandi ibyo bashugurika bazoza bakubaze ese mama ni ibintu biri hano kuri YouTube bitazozibika ese mama ko wavuze ko data atabyara ukaba udufite turi bane uratubwira data uzomukura kugiye kwitera intambara yawe wenyine uzagwana iyo ntambara utazayishobora uzi kugwana intambara y'abantu kontigoye ubu nyine dufite abana bato ariko muzamubarebera ejo hazaza ejo ugiye kubica ejo bazokwicaza bakubwira ati mama dukeneye ko uzotubwira data kuko data tuzi ko ari data wavuze ko atabyara none tubwira data uzovuga ise w'abana bane uzobakura n'imbaraga utoratora gutya uzokura uzozana abagabo bane mu bana bane cyangwa baza bacoro no usigare gutya bizokumerera gutya ese nta utobavuga kugira ngo bamucure none se oya uzomuvuga babanaga nibakura wababanaga bazokura bazoba bazi ko wamwa ise agatabyara bafite uwababyaye nyine ndavuze bino byo gucura ubu ndamutse ncecetse mfite aba bana bane nkamaceceka nkamavuga ngo singene ko abana banje bazawutaha simvuge se aho ningo none se bavutse ku giti tibavutse kuri se ise tabizi ise nawe ise yacecetse muri wa mwanya wari wafatiye ibanga wa mugabo wawe ariko wowe mushize kuri social media ko atabyara ise w'abana bagomba kuboneka kurumva ese uyu munsi k'umuryango uhaye usaba kuja kubapima ADN bagasanga ni ukuri ko kwesa ADN uko ibibazo bigiye kuba kandi niba pima ADN bagasanga aba bana bane bose si ababo kandi baravukiye ku mfizi yabo ibyo si ibibazo ibindi bibazo nabyo niyo mpamvu rero bino bintu bya social media biza bikurura ibintu byinshi bikakujya baca umugani ngo umanika agati wicaye waje kukamanura ugahagarara wewe wabizanye uzi ko ugiye kubona inama nyinshi kuri YouTube cyangwa se waje uzi kuzobona amafaranga abantu baraguheza ati ngwino uvuga ibibazo byawe hari abazakumva bakagwa amafaranga cyangwa se waje wenda ushaka kwibera umusitari ukabicisha mu mugabo wawe uzi ko ugiye kwimanika wenyine kandi kuri wimanitse ni ibibazo witeye ibibazo nimba hariho n'undi muntu ugifite iyo mentalite atarabiza ugenda uhindure turakubujije ugenda ubihindure ubireke aha no so kuzana amakuru y'iwanyu cyangwa y'amafamiye yanyu cyangwa y'umugore n'umugabo aha ntacu baza bagufasha nta na kimwe tuzogutiza nta nama baza baguha nawe ngo akanwe ko tuzokavuga mugani wa mugani ngo wagize urugo rwiwe ngo wamutize imihoro ngo uwasenye ugwe bamutiza umuhoro umuhoro we tuzoguheza ukatagura kuko ari wowe waruzanye waruzanye si wowe wabaye uwa mbere gusenya genda uceceke ufata akanwa ugenda usenye neza ureke guma gushira hanze umugabo si byiza uwo ni umuco mubi w'abapagani umuco mubi w'abapagani si n'umuco wacu w'abanyamurenge sane dutaba abantu benshi sinzi iyi mico bagiye batoragura iyi mico izobagora batayihindura bafite ibibazo bazokubitirwa ruguru muri kasho tuzogira agasho y'abagore baje gute ngo hanze tuzobagira icumweru cyo gukubitwa gusa niba ushaka kuzamuka zamuka neza uzamukire mu yindi content ariko itari y'urugo rwawe itari n'imiryango yawe ni ibintu bitazosibika ni ibintu washize mu bantu ni ibintu ngo wowe utakuwa barua ya kusoma na watu wote reka kwigira ibaruwa ngo abantu ntituba tukora twama dusoma ibitendo byawe byose uku ni wowe wishize hanze turakuvuze uduteye mushene kandi duhaye umunwa uyu munsi ukuntu wowe uduhaye uvuyemo
uyu munsi uvuyemo ejo nukora indi content tuzongeruka tuyivugeho ariko genda ukora ibindi bintu hano ku mihanda hari ibintu byinshi hari ibintu byinshi uvugaho ariko bitari byo kuvuga guzanya urugo rwawe hano gushaka inama nta nama bazoguha bazogusenya yeme kuko mwabibonye twari tuje gutanga inama tunacaha yewe nukuri abantu barekane n'imiryango yabo abantu barekane n'ingo zabo abantu barekane whatever ibintu ni byinshi umuntu agenda azavuga hariya ibintu content ni nyinshi cyano niyo wozuza ugasimbagurika uganza ushinga amaheneka ukikubita hasi iyo nabo yigukundira ariko utizanye urwango urushire hanze si byiza twasanze ari na bibi ni bibi biri mu guteranya ingo bigateranya imiryango bigateranya ibintu none abantu nabo bari kuza hano bakicara ngo baje guha abantu amakuru atafatika namwe abantu bazi twabye amakuru yanyu adafatika dushaka afatika content ni nyinshi dushaka amakuru afatika ibintu bidafatika ntabyo dukeneye ni ukudutera umunwa saba murakoze turabakunda abakiya binjira bashashaye mukomeze mudukore subscribe uzoza mufata ikiganiro ugishira ku status abantu bari muri telefone yawe bose bakibona wamusharinga kuri za mbuga zose uriho umwanya wo kuduteza imbere uzoba uri mwivuga butumwa murakoze cyane dukomeje tubashimira bye